Assalomu alaykum, birodar-xo'ram, shunavandagon, угнушавандагон подписчикови мо. Инак дарси навбатиро дар бораи установка fen номенклатури чӣ дида мегузарем. Яъне мо дар дарси гузашта покупка кардем борро, Акамфетпром 6800 рублина борро қабул кардем, харидем, маскилат дохил кардем. Акнун барои мо лозим аст ки барои ин бор нархмонро чӣ фурӯшем ки аз он фоида барем. Дар ин ҷо ба раздели справочник медароем, номенклатура медароем. Дар номенклатура болош тип цен номенклатура аст. Инҷа тавре ки бинедагон хеле нархи нест, аз он шумо нархи холӣ мешавад. Саздат номенклатура наминамад. Оптовая записать. Создан мекунем. Цена розничная. Записать мекунем. Округляться мекунем. Розничный. Вақти цена моим се закупочная нарх тариф. Закупочная цена. Закупочная. Записать. Цена морди нарх барои мо чӣ пайдо шуд. Анакна мо чӣ кардем? Склади медароем. Дар ин ҷо чӣ аст? Дар ин ҷо баъд як нозуки аст. Вақте ки шумо установка цена гузаштагӣ мешавед, вақте ки дар раздели справочник медароем, дар ин ҷо аввал тип номенклатура пайдо намешавад. Бинобаин ба настройка медароем. Дар ин ҷо чӣ аст? Дар настройка навигатсия медароем. Тарафи дасти чап тип цен номенклатураро чун мекунем. Тип цен номенклатураро меявем. Добавида мекунем. Дар ин ҷо чӣ пайдо мешавад? Окейро чӣ зер мекунем. Дар ин ҷо тип цен номенклатура чӣ пайдо мешавад? Бор дигар нишон медиҳам. Яъне ин дар ин ҷо вуҷуд нест. Шумо медароед настройки навигатсия. Дар ин дасти чап тип цен номенклатураро меёбед. Тип цен фарз кардем ҳамин. Инҷо добавид мекунед. Окей. Чӣ мешавад? Номенклатура пас ҳарчӣ пайдо шуд. Тип цен номенклатура чӣ дар ин ҷо пайдо шуд. Аз он ки склади медароед, дар ин ҷо установка цен чӣ номенклатури автоматики пайдо мешавад. Установка цен мекунем. Установка цени медароем. Саздат дидем, холи аз ягон хел нархҳо ҳозир нест. Мо нархҳоро чун кунем? Нест ҳозир. Тип цен якум кадом чун мебинем. Фарз кардем мо аввал оптовый нарх мемонем. Указать связи мекунем. Чӣ оптовый нарх? Заполнить. Добавить ручной ягон бори омдагиро дона пайдо мешавад. Лекин мо дар асосе ки дар дарси гузашта накладнойро даровардем, дар асоси накладнои овардагимо ба он ҳамун се намуди бор нарх мегузорем. Заполнить зер мекунем. Заполнить аз рӯи чизе? Аз рӯи номенклатурами, аз рӯи ценами, аз рӯи поступлени. Аз рӯи покупка поступлени дар дарси гузашта хеле гузаштем. Аз рӯи ҳам накладной, аз рӯи поступлени чун заполнить мекунем. Дар дарси гузашта мо Акамфетпром се намуди бор гирифтем маҳсулот, печенье, рогалик. Ҳамин чӣ кор меҷихем? Ҳамун чизи харидагии мо чӣ пайдо мешавад? Печенье диски 70 сум, печенье овсяное 100 сум, рогалик сахарный с пудрой 90 сум. Акнун ин чиз бо ин нарх мо харидем. Мо бояд ки чӣ кунем? ин нархи фурӯшро бигузорем. Фарз кардем настенки худро мондем 10% мешавад 77 рубл, бигзор бошад 8.
10% مانیم برای این 110 сом. 10% برای این مانیم ول چی؟ 99 сом. فرض کنیم ما صفحه округлим مثلا. записать. چی شد؟ همین نرخی که ما ماندیم وقتی که در فروش میگذاریم автоматически программа нархи фурӯши ин оптовии моро чом кунад мегузорад. фиҳристӣ закрит. акнун боз дар асоси мин нархи рознични ценаро чӣ мегузорем. яъне ду хел нарх шуд. як нарх оптовӣ, дигар нарх чӣ рознични. акнун дар розничном дар асоси он боре ки мо дар дарси гузашта қабул кардем, дар асоси он бор нархи розничиро чӣ мегузорем. яъне бо ҳамон конкретон боро гирифтем. масалан акнун оптови нарх 10% медем. акнун розничи нарх бигзор чӣ бошад? 20% бошад. 20% бошад 14 рубл хурӯш мешавад. максим мемонем 84. برای اینش 20% خرج کنیم 120 روبل. برای اینش 20% خرج کنیم 100 نه یعنی 110. انا розничный цена چه؟ من записать. انا برای یک محصول ما چی دو نرخ داشتیم. وقتی که خریداری که оптовی خریدار ما میباید ما با آنها оптовی نرخ میمونیم. وقتی که розничный خریدار یک دان دو دان میگیرد با آنها нархи розничный чӣ мефурӯшем. инак дарси установка цени мо ба охир расид. боз хел фурӯхтанда кор бо нархҳои гуногун он дар дарси гузашта чӣ мегузорем. ҳозир дарсомо ба охир расид. хайр дар паноҳи худо бошед. худо ҳофиз.